What did you say? Did you for a living? For a living? Yeah. Sex. Shira nyine turi mu muhanda bigaragara nabi. Mu rugo kwa fa. Kunzi ko abantu ba kapiteni bafite za piste mu rugo byaba ari amahirwe. Nawe uri mu rugo se? Afande nawe uri mu rugo se? What? Mvaye papa sara hari papa deni. Are you sure, Emmanuel? Okay. Is not problem. If your daddy atari mu rugo nta kibazo tugende. Abana abakire bafite n'amatari igihe wamo ku maziba. Shiri wanjye se. Ariko mana we naragendesheje pe. Ubwo nzaniye gasi hano ngo ma wabanye sheri wanjye se. Ngaruka iyo gasi hano isanga ngo siko twumvikanye. Sawa reka nsi. Ndono none sister sigavugana n'ibisazi goko. Nise shiri mama inaga nyishimiye. Shama muri mwana ko yabaye baraza kumutisha nataha. Kazoma gase mu. Are you sure, Emmanuel? Nabyo mu rugo. Nakomera gusa. Allo chérie. Noneho she uzi ibintu twatewe nabyo mu rugo wa mukobwa wacu azanye umusazi ngo nishaje kunyereka pe. Umusazi? No umusazi no kuri kwimana tabara chérie. Reka ntabwo bibaho noneho reka nsabe urushya ku kazi nze mpangane niyo nzerereza. No kuri kwimana ngo na chérie no kwinagiza ubwoba no umusazi. Sawa ndaje ntabwo nina. Sawa nagize ubwoba. Usiki wanyu neza ari mu ruzungu ye babaye nakundanye n'umwana wo kwa boss. Shiri mubaza kantu. Wabuze impamvu ibiri tameze imizi. Mukareka sindabizi. Ibiri iza kumera imizi. Cyari kuzana uturabyo, ikazana amababi, ikazana n'amashami. Ngaho zibiri iza kuba rifite uburanga nk'ubwo ngubwo ryari kuba rigaragara gute? Kumva ari neza. Ryari kuba rigaragara neza. Imana yaje kwitegereza. Isanga ari we kwiye ko urabyo gutaka imitima y'abagukunda. Sibyo? Mvaye. N'umavu mwiza umura baza kugana. Sibyo mukobwa mwiza. Kanagira ibintu by'imitomo. Oya, nese sibyo. Mvaye. Umva ndagukunda nk'umwe dise we. Mu mutima wanjye niwe wiganze, niwe nkingi ya mwamba shenge we. Bebe wanjye kabaseka. Sibyo? Gututsabera umukobwa ntabwo bayanganzira wagisaze. Wanduku, mtoto wa mtu anakufa, natakufa kama samaki. Jaribu kubwa juu ya mapenzi. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que je fais quoi? Comment je vais tailler? Ziko kiri no kunuka wana. Ubundi ubwo nta dufite. Ikibivuga ubuze zinanje. Sohoka bantu ugena ko utagira n'uzanduza hano. Genda. Sohoka genda fata amaso y'ippo. Genda. Genda fata amazi wowe.
maji ya baridi. Uziko ntabwo mperuka koga. Kuko bagiye kunyuhagira. Ngiye kwiyuhagira iwabo kwa data bukwe. Nakiwe. Ese ubundi kugira inda n'imbaraga se bitwaye ikibundi ari ubyishe. Ubundi umwanda wishe nde. Niba ari urukundo rw'umukobwa wawe umwane kunyuhagira njye ubundi nta nubwo mperuka no koga. Ubundi se umwanda utwaye iki? Ubundi se hano gusa haba hanuka no hano. Uziko igisimba kitari no koga reka nze nyereke. Nze muteze kwa. Amahingozi fuso kuri abanyarwanda. Umugabo yibyariye inshinzi gusa nukuri kwinyota ndagapfushira. Hasi ubundi turetse ubugome y'amazi akonje no turi no mu gihe cy'itumba ubundi amazi wayoga. Koko Yesu bana bari mu cyo mu ijuru ubuye ko muri ya batanditse ko wigeze woga. Tusibye Petro twumvise gusa barobaga amafi. Usha mbwira ukuntu usiga nzanira abasazi wanjye. Ubundi ubwo nasono mfite. Papa ntabwo ari umusazi sheri wawe. Caceka aho ngaho senye. Sheri wawe w'umusazi hari. Papa ntabwo ari umusazi ariko uwo munyamuntu ari umusazi. Ata w'umusazi se buriya urabona uramuntu ari muzima. Ameso. Ugize ngo iki? Ndakica noneho ntabwo ngiye beri izuba. Noneho ndakica. Cyakigimbi. Mwene hano wagisazi. Ubuso buracakira amahoro ko nabonye ufite imbunda. Naye manitse. Aya. Ndebera nk'iki ngiki. Ubundi ubwo nkawe tete ibi ni ibiki wambaye koko. Abandi boga bambaye amarinete n'amasogisi. Afande, what is the meaning of stress? The meaning of stress? Yes. That is the meaning of stress. Reka nze nyinagire n'imyenda yacu. Uzasoma icyenda gatangaro muri kwisi, muri kwisi. Aka se twajya ngo muzanyirongora ariko sema